sebagai bagi para penggawa super benjing untuk terukun disasarkan ke pantugas saking Bapak Royat beserta Ibu Imas Sidoarjo. Ayo naik digawani kabeh bakale dipersiapkan segala sesuatu nih. Ayo kabeh para prajurit super benjing. Warisan masa kini para wali, warisan mah sing nenek moyang. Wilujeng tepang, wilujeng kepangi bali. Kali kesenian sing dangdut putra bangun jaya. Kang pimpin sareng Bapak Haji Sultono. Alamatnya saking desa Bangun Jaya, kecamatan Anjatan, Kabupaten daerah tingkat 2 Indramayu. Jambu alas jambu kemuni, yang wong bayur ketemu mati. Bapak Royat sing paling sayang, sareng Ibu Iman sampun lali masalah wase. Aja lali masa umure, sareng nang reja hasbi pausane gede. Aja lali masalah wase. Sekarukir magambar batu, welan pisan mah kaya kaca, welan pisan mah kaya kaca. Jane lair mah kula mung mikiri, hari ini batin mah kula ngakui. Witeng tresno jalaran mah soko kulino. Wana-wano mawano bisa. Hari yen wiswani pengen duit. Sekarukir magambar watu. Welan pisan mah kaya kaca. Aja lali Bapak Royat sing paling sayang. Ibu Iman sing paling eman. Hari nang reja sing paling sayang. Sampun lali masalah wase. Alon-alon mangkali bakon. Baken alon
sareng sing duwe Villa Production. Alon-alon makaraginan, tiwas salon makedinginan. Aja lali mimin kuat masih paling sayang. Aja lali papan tuan rumah gede. Amit mundur, amit teh pulang sebatu.